Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Malo Fofogamua Samoa, malo Fude by the Musika. Radio Samoa #1 New Zealand Akoa. Sipso. Ole te bere mai lua su tolu minute ona tana ne tuna tasi e ar tau tua fo e sunga se uli umalau tanto tana I vai panua e wa lama si film mano tato tuno tanto mo mai fo ile nei Aoauli ia por le afiafi o le solua la su tasi o mati lo oro lima tatono lo mnien mano tato tuno han pai fo I panu mnia le fo I aso tanto mo o le inga fo I le tua la na pole paso I fo to so I fo le olo taito tanto maputa I lungo pe au ngaro le I le tautua fa au si fonga Samoa su lima I vatoru a mo programe Aouli ma fonga mo taito ya ne fo I vaenga o le Aouli tanto maputai pa talo pa to le ngang pa alo mai lava I monga maulunga pa ia se o au pito titi talo lava ya me spola pengaruanga pa ia ne tua ia lo va pena ona pa no awasa mo ata yao talofa lava o tunu e mama malo le tunu e lava na to selfie tanto I loa na fa ti o nisi a tunu tanto te le fa mai e te talo pe tu atu I le tua o ia lava I mai to so fo mo tanto vola ia po rova pa talo pa tu ia tunu e mau ma lor fo lau tanto mo po ne no tanto tu maputai I le tautua fa au le radio Samoa su lima eva toru a mo pa talo pa so mo tanga sanga mo to malawa tau lio para e pu mapu si o to fanga malo le tunu ia tanto no lo ia pa malo longa no tanto tu pa ia tu pa iane pa ipo ia mo le malosi ia to pa ngai na per so fu mo le ola mo ia mo lon pingano pa talo fa tu talo fa lava patalo po la uso tulio lanto fa salanga so sto ese me so tinam to fa pino tulio lanto fa salanga ia ngona ai salamon po I mai tato wo I le ali pa wa le ala manuia tato fo longa I fa ngai na to so fo mo tato wola so fo mo le mai lo tato tu tanto te au ona to ai mo I molon ngalo o poroba patalo patu los por bidute ona talo le tu na tasi tanto se atu le I le tautua le sunga se yuli umalau fa ponga maro le tato no ya tatono la singo le ne yaso ya la fo I lava le li e mo au li au lo to so fo e me se tausi atu tausiane ya me se le ator tato no I tu asina sina talo pai alofa tele mo to na yo mana yo tina to fiafil so fu ya lo yer fa mano longa le ya to lofa tele atu ya me so le mano le atu no fia lava talo lo ya ne yaso ya Aouli tia me umai le lofa malanga le leo lo tato tua lofa tele atu manuia po panga la to lunga le ala fa manatu pe yoi pe tele pia pa po ponga mai lava fa manatu lava to langa le radio Samoa a wol fa nga ina telefoni ya mo la bol pa italiana met so fo mo la ya pa ko a nga se tau tua le radio Samoa fa manatu tau longo ya tu atu yo au tapa ke aron wa ka mo nge o fa nga ina telefoni tele taimi saunga le mu fa ti mo to mlawa mar ke le ke me sau fa ye lalo mo le manoa saunga le mu tala no ye pa ko ese lo ye fa mania mai te to or fa nga inga telefoni ke wo le o mar pa wa le manga ya ta wo fo le le mo le pa sia mo li pa ta la ponga pe po e mani ai le mani e me tu pu mai ai lo wan le ato wa le se kuli ma ko lo ona me mata mai ka mo fa ia yo o le spi ko le ko e mo mo li ai va pe la ka la o mai le va le langi malolo ya tu lo Ewe, saul ka makau, saul nga vale, pekau I le ai ko kong do nga kong. Ale tuli atu lo sa, ai para, o e halu la ko e kuli, e pasi le I pel mori, e o kupu mai whala blang, e anga le ole e wau pekau marpa auke. Ya, le la martanga I po ilunga le ala I wha iloilo, le se se ilunga tu la fono, ma nei a tato wo, sa bali ilunga leina, ese le manga e umalo waso ese lo fia la to ngai mga venga lofa te atu tato nganu due fia yo nga tono ainga moto mlawa a po tu langa lo tato no pia yai tato no fo ya tu no ma ya le po al silvia ole manero a ko ya a le lo se manero ngofo fare
O le upo te whaongaina tu lole ngana ua motu mai mana taula. O hai te wha moe moe ai. Tātou te wha moe moe uma i lea tua. Moni wha maoni lo fil ngana. E pi i amma i lo fil ngana. Eo e tātou te wha moe moe i lea tua. E leo te wha moe moe i lea tua te talo i a lofa mai mso son mai maros. Ai umaka nguru. E le wale o ngasi la tia male umene. Peo le upo le tino. Kakano e mali mungia mali maros e le whangano. Ai mali maros e le li. Ya umaraka nguru. Pulori ya. Ai ngaro mele mala au ye le ia tari mai le ilo naro. Ya wole on kasila. Au pa ko i po ya lo ta wina i peta to ai pa manosi neias. E te po i mai o umaro wasa o fia. Eo tai fia o umara asa o pa manosi. Kiki a malo kamanga ma fale mar kwa fale. Mai sa pa yo. Alu e moe le asa we ala fa penga luenga mai I karango mai I vai aku I vai mai le ka laku le ka ki ngalo au ke pol o menga tanga tor tala noa o le tala noa ai o ke pol ai sa ua ma pasi ai ale fa maoni la unga luenga na to topi ai oi e tenga lue ia mai ko le fale ia la fale ka ngo jo ai ka no to mai ti pe mai atu la o ngana fa nau ia fa mnia le I fuanga ne aso de lofa maranga le lo tato tua pa da pa inunga le apia polinga Marcelina Brown male ainga lo fatu fionga to ili unasa Sofia Leota alo fa o ame o to ia lo fatu tau ili unasa Sofia Leota. Pela pa ia papta ia mosa mai Melpone Samoa tunu pelo tato ia inei manatua Australia na tutano. Manisi o tunu la langi le oposi fia lo si silane mo momo lo pilngaro mo lo to le mama ai o ta pe fia ta male. Ne silin ta wo ma wo mai po e di so mani diu. Au ka lai nei do lai to sai ya te tonu nai manu ia mai nai o to ainga so tai at foi nai o ma to ainga lo saunga le mu I le lofa maranga le ai mai se lava Brisbane o nai ko coast ngai mo kwa sila tu le lo longa nai ai ola le ka pe pe o ka le wa no iba o iba afi I lau silane mana tu ai lau tstalo e au tau wola au whangota tātou te o mai pōpuanga ia lofa le li tāpi ese mana whanatura e o whaptai le atua le o mau atu o mānei a mai le tau Samoa le vai aso rangenge ma le weekend ora ma de alu o le savili le alu o le makangi ma ko ulu ma le makeki sorry ia mana tua le talo bala ino fuanga pelo ai tansang aptai amosa ya patu mo to stadiano sina ati mai merabet ya aptai Nico Lewea ya ma le ainga alofa te latu ma lola ma le mai manuto I loa a teo ya lofa atu manuto I loa teo ma le ainga aptai ma mai penga po ya Anita Saulo ma le ainga lofa te latu ma lola murianga tele Sarah Poni Josefa ya male ainga pa aptai map to mai nai manuia mai o toi Brisbane oi bi ia le pa aptai o nai manuia mai o so pia keda o aku o feedback mai ia Brisbane Australia ya pui le ilo to so fua lofa tene mo o to ia Australia stete mo Australia pa mnia le Philip Willie ia malo lama paaptai tampo ai mai mana ainga I Ranui West Auckland ia paaptai tele lama malo le tino I lunga le apia polinga malunga le YouTube channel alofa tele atu moto nai musika pangasolo tato por klame tane tu lai tasi ole tau tua sunga ya si Yuli Malau. Hey
musika ai se siva lo usista se Aoali pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Fapaku I mai le musika ai se siva mai lo sista se Aoali pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au fika Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au fika 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Sumba, Otuluma, Sumba, Otuluma, Lue mai ila o musika I whakalengi ai o pika Eva mai a sile ma ela mali hamo exodus I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Paling may sumusole Lapile se paamole mole Awa e kuma e polo fa Ua ngai uma ole pole Sika ua Lue mai pa mai sau pika Ya ela le ua ua ole laina Eba ya tu e misi mapainga Chipo mapelua pa iau fainga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Radio Samoa. Taslima ivatolu Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Kako o e kaule kaua! He whai ana whai! Wā te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e a tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi.
fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Ioi, umalulu pa minute ona tana ni tula tasi tautua le sunga ya se uli malau tatu tala i mai panua tatu lo mnian manu le tatu tuno i moto malawa pe alaba o lo talo lo en manu le tuno ia ngale le i pui le ulu fapo manu ulu fane ia mesa le atolo tatu tuno le au pingana venga stofi au ni ngalo matua na yalom pa nau ioi au alava e te patu tu lo le ba male vai o le taimi nai te tatana i pai to tatana i pai to o te apolo ua silia o lo vai male vanga e moe va pe o se i al kaungu o kua lai pa kali mai sa pe kua yako ne ya ua e lo na ai to manatu i matu e le pa to nuina na e lamba lo silfia o luano lofa na yo luano i saunga le mui me oma e o nei mai tātou sanga mara tātou po o tu sale au mara po even po i ano teine o po i ano tama o ni pata mala tātou e leilo o le babe anu e sele mana ia tā ua po e te langona po i lo fia pe apa pe te babe o so e sau paka mana ia fai po i sau te talo e o le whatonuina ai a tātou e tala noa i le li te mi uma ma whaapetai, wow, whialawa o i ale tala noa tangata. Le labaratanga ngana e sula ina le alofa o le li. Whamau anapi mare soe o labarangata. Whamaoni le alofa o le li. Ia tautua nai ke ua e koe malo lo. O le, ili pole ke o le lua, kuata te le lua. Wai le maha ngai o ke mkiri. Inga ela kua lea ke lea ke me mau e lau pa. Ia, pai arpe lau kuspa ia, pai kau e ngā lau kuspa ia. Ia ma e le papela, pai kau e moe ai. Ia e koe ala e ua, ua e sene me wanga e kameki lai papela kameki ia le i kaungu aku. Ia o le matala, ia alo patele atu, ia along pa nau pui le le ia pia ngai ma onga. Muri anga tele, Sarah, Poni, Josefa, whaaputai. Muri atu pa maloma whaaputai e lato o lea e, mori mawina mai ia moni lava pia ngai la tau rolonga ia me se foi le fa Alfred ia saba pe na ona mapa ti ai o la o tau fe lolo mai a fa o le feedback mai la tau ia nisi tu o le lata le city coast lem to ia pa ina na ma taimine e lo longa o matangi tu langa pe na ia me se o motsi o pa e o ma taimine motsi o pa e o ma taimine o lo tapuni lava ia onga ina pues pena sa dia ia me se o le po le feo ai fo ni ba lele la tam fai se taimi e saunga le mo o lo tu mtanga we office mtanga venga ile matala o ta to e le ta u tu pe nau ia ta u saunga le mo to so fo ia man tu pe state o Australia la talo sa mo le tu pele a wola au whango to tato umalawe wa pena au tato tu watu de li tani le li lau titano pe po ni atu no e mamao le baba atu po i ngadu lolo lo pe ngai la to mapa ia lo fangia le li o atu ia lo na lofa male mana la ve ai ona au lofa ia tu no lo mapa ia man tu po Samoa na lua male atu Pasifika ne atu no tato no pia ia mano no po ai ia lofa le li im so sani mo tatou mai tatou pesele whaaputai Philip Willie maputa mai West Auckland pe po ia Johnny Tauti ia alai fetu manu whaentete manu ia lo aso whanau whamnuia le atua i lo langa alofa mausta i o matua alo patu kai kongula ia i papo wina Tanielu alo patu mo rua male ainga no falo i papo to e mal kako pesele ia se va ai mo fo leo se yuli pa ponga mano tato tuno o male nga fa alo Maleki, ele mapai, seis
o e lo lava o le kongi o nei dole le le koia inga o ka ua le koia paia o le paipa ka ui ala mala malama ma o puli luma o le ai okay so let's go e manga ya o koia pai si o paipa sili ule na o pai o koia pa o ma uai so let's go e le le o pai o le loka malaki e poloka umai o ka mai ki male kuku so mai so let's go e wasa o lau ke o pa ma waluma ame ku ai te ai lalo e ki ko sa o i se aso o koe o le ki male loka ai o pa tu o ku le amo Luego te hace un nombre de John Francis, Samoa, Pele, Meio la Paponga, Samoa. Malolong sa taito ia fatalo fat for tapo inga le tunu ule nei tula le Aouli tala mo lau fa fonga mai mo atu tala tomua. Longoina kompania se palaya me aia tamai jau ngai fa iloa moni mau tino o moni mau va aia o le leo me aia statasi. Tua ia malo i swing o siaki or kane sur manava waulina i tal tununga ai leo ni me moni. Talonga. Ta pale yuni le kapia fiti ni tali ma le supa le kapia pasifika i le leanga o le whainga sa whai le au ale Fijian draw. If I for me follow Delino ni tala. O le lisio me le Maria sa le mai. O fitaya e nei company sa palaya me ai mo to mtia o ngai laro por kala me ma lo mo me ai a onga. Mani fo fuanga o fatino fo. E au fi ai mo le fo ino fa mounting ai sta tasio to ai ngo me ai elato te tilivaina. O lo faya su enga le official sa ngole mo me ai ni sila po le Food Safety New Zealand. I le toi whātūra nganol por kalamo mea ai a onga. Taru ese tamai te kia onga i Kespen. Tā mū mai le tu aingo mea ai o le What is Cottage Pie. O no le vevela te lo le pusa sa iai le mea ai a o uina le tamai titi a onga mapalase ai lalo. Masala lau solo ai. Masala lau watu ai iona vai. Ma mo o mi ai tōng fitinga whafo mai. O whātonu ni nei le official sa ngari mo mea ai ni usila i por kalame le School Lunch Collective. Le fatamo ina le company fa va malo ale Combers Group ina ia vave tau fia nei le toi tilivaino me ai sau ni matu pusa o se va ngo nya ongo wala tu fam teleina fa fi tau li pusa me ai unga e mu e a fi ai mo se tasio a onga sa fa onga ina ia to tingili mai fa onga to ngala au e u ina nei me ai vela tele o se isia onga sa li putia ia unga wa mu mali suava ia tonu me ai Ta longo aia matanga luenga wa onga de porklame le checkpoint le Johnny Sila fa pea. Ta luai atu ngurunga e winga le tulanga o le tau tua o ye nei. I se ngasa senga i le mana o mia le o li pote o fatinonga o le lelei o le tau tua. Wa tapa ai foi kompania sao ni ne me ai lo mia ina i aspectasi. Ia fa mauninga va aia o le lelei o i tu aingo me ai sao niam. Ei me tili vai fa pea ma me ai e ma e mau. Ai ora terminei o le isi company sa fa kona kalateina le Compass Group e sa palaya me ai moto mai kia onga o fatino ina nei ngā se senga mo le tapunia po le liquidation e se fa mtalanga sa fa ali ai company to moti e sueina tusi al company ale Deloitte o le company ale Libel Group i au kilani o tapunia le tae nei fa ali ale Deloitte o le company sa fa kona kalateina le Compass Group e sa palaia se lau luas puli mafeo me ai moa onga i aspectasi. O se vaenga o prokalame le malo, mo se palaia me ai mo le ola malo loino te mai kia onga, le ka ora, ka ako healthy school lunch. Wa tua iar whai ngā malo ni sila i le osti taulanga i olo tangata. Ono te tununga ma mafau whaunga, ideology. I le tolo ia leo sia ke whai ar ka nesol manava for bowel cancer screening, Moto te maori ma le Pasifika mai le limas waktu sanga ma tua. Pali ia fo mai Pasifika o le fai unga le minister so fo maloloina Simeona Brown e fai siaki morkani sa mo mana vai au no mas petongi. Ile ma tua limas ma waktu sanga mo tanga tani sila oma. O fa sanga te wai fa maunga o su enga ma mori mau. O Sir Dr. Colin Tukuitonga le soa fa tonu.
O le no fuanga mo so I fu malolo ina le pastika ma le ke loke le University o Kilani. O I falia. O swinga o ai nga fatino mo le matu e fai e sia ki mo kane son manava. O se fai unga le sia te mai o se se tele. Ai ta wai o se tomu fainga. E ma wai palota. Pali e Sir Colin. O le matu e fai e sia ki kane son manava mo te maori ma le pastika de limas po tau sanga. Sa fa vai le ilunga o manaonga. Ia ua suia siaki o le kanesa o le manawa le matua limas ma le matusanga. Sa whaari ai le ministar so I fu maloloina. O le whaatula ngana o teimi o le awhia o tangata le kanesa, tari kusa umalawa I tangata o le tunu I New Zealand. E sa whaari o se Colin, o tangata maori ma le pastika matua e maurunga atu. Le whaatula ngana e awhia I le matua. O ia inga whaatino o le malo e matua I se same. E peo naulina I te tununga ma mafofonga, ai leo ni mea moni, ma mori mau tu. Wa whaaria e se tasi o tai o tangata pastika e o Kilani, o le whaatula whanoina o le iai o masini poeata I kino leo, o le awhesoso ni ai tangata tai o tasi uma. O te le tele o lo I tua se tarosanga, mo le tapaino se swinga, se tarosanga e o mai le te minei e lata e te furu afe tangata o se ni ai. O se tamai le pasuma le nima tau sanga sa whanore toi poa. I le vai aso te lua I ore re point I au Kilani. I le teimi sa la sola e se ai masesi mai I leo. O whaastala sa mu matue sa matapungia. I na o whanaina leo se whana whaawila ma le whana whaatingi mata. I na ua ia wha amatauina I leo ma ia uina I le limo leisi leo. Whaalia ele kele o le whaangaino masini pueata I kino leo o se ai tia lelei. Ma ia ta wai. O le whaangaino nei masini pueata o le ngata mo le saunga le mu ma le whaasinonga mo tangata uma. O whaatuma wai fo I le saunga le mu o leo. Le ainga o lea tama ua maliu e whaamautu e Australia. Wala tau tua ia leo I whaolima I amatue I le teimi o lefte na inga ma leo. O lea tārsanga o tā pai nai suenga tuma o te whaia I lea whaala beloved. I tā longa o le asu ina le laka pia Fiji le mata upisa whaamaru siera o laka pia le Fijian Drua. E malanga I tua le loli la uta I au Kilani au anga I atu mo le latu tā longa ma le Hurricanes le tā amarasanga supa laka pia pasika I le tolu astulu ai. O le te fono o le fono whaatonu o le laka pia unia Fiji John Sunday na ia longa le leitori sila Pasifika o le mesa atu po mai ele tari eina. O ia tā wai e manao e vai I unga o sesa I lilinga le supa laka pia Pasifika ma maua ai le mea tonu a totoa. Wharia Sunday, o le a whaia fo iai le lato suenga ina ia mana malamai, ma fo anga sa tupu mai ai le whaale tonu, ina ia awa nei toe tupu mai. E peo na awina mo mua tuai a tātou tala, o le vevesi sa li mai, ina o taunu mai le awa le drua, I le malai valele, a ele o iei se pase whatalia I lato e momori ai le whale tari malo. Moni muriane mai lo ai o le se seor company pasti I le pongai. Ma whai ai loa le whai unga tama o le awa le a whao piopi tua le loni la uta, sa a vea ia lato a to pao maiti vai ngai whao ngai ta longa. O le ofisa silo le socio tamata alo la kapi pastika ia hale ti pole, sa ia whalia fo ilona whate ia, ina ua iei loa le mesa kumai I tamo le awa le drua. Whalia ti pole, o le atau singa sa whai ai tamata alo o whai loa I fo ili tūlanga o whai ai alo whalia o supa la kapi pastika, ia le kapetenia le drua ia te vita I kaniveve ma Frank Lomani, ma ia tāua I taimi tāua o le tālonga e whuringa mai, e le ano I ai lelo whari I whai tonga ma I le ato lua, I lunga o malai. O le aso ana nawhi se fulu o mati sa ato e le tōru skulu tau sanga te lumai ona whaavaina le kalapuri ka le Warriors e li sila. A wai ato ai loa le tabala sanga o le NRL a Australia. Le se fulu o mati a whai talau I Sulima, e silia ma le tōru skulu a whai tangata sa whātumuri ale malai le Mount Stadium, ma le whai tau miliona I lunga o le televisia mo le mōni mawina o le ua I tālonga le Warriors ma le Brisbane Broncos. O te tasi o tālonga o wha mawina le mataina, e au sa mo lo ia I le au, e au ia Sean Hoppy, Tony Tatupu, Te Ropati Hitro o Kesene, Tony Tui Mavave, ma se e Solomona. E wilava sa whai ina le Warriors e lus fururi ma le rufulua. Ai o le tālonga sa amta whaavai e se whaavai mo tū. Mo le au e tasi e New Zealand, e au a iai le tāmur sanga le NRL, le o tō tele tama whānau sa mo o whirwhilia iai. E o mai lava le teimine e le imanu malo le Warriors e le champino le NRL. Ai o whāria le kapteni I le tālonga le a whaisalau Ivas Prulima, Dean Bell,
ia I lava le taimi manu malo ai the warriors o molianga di fatupu vesi falo toi fare fastanga di tamta alo liki di tamasanga NRL ia Thailand May watolopu ina wale awa yato na to lua sa tua ia na tu ia le mata I le fa masnonga pe ona lipo tia ile situ o va se tase mane e fa ono ona tau fi o ia le o te tono lusu fai tu la alu mana ilo na tu la I muli nei ilu mor fa masnonga ta ma fo ona langa ngani mana ele o to ye sava no mo le tamta alu mo le Penrith Panthers e awa I talonga ai muli ane solo ia le mata upo man fa masnonga ta te ina mei le monio molianga I so tanga ma fatu vesi faro te fale il fa lima ma le lua molianga le tau muri pole stalking ma le fa mata o tu sai ma se vesi sa tu iai ya brila ma me o tu inga ya iai malo na tu ia le mata o lo na to lua o me e to si tau sanga sa ta alo ai mo le NRL kala pole Panthers ma fa iai foi ma tu ia le to Samoa ni tamar sangori pole rangi o le lua fe ma le lua a fasa o loto le Panthers ia Aoauli ina ua ia whamata wina lona suwina o le klapu I le tau mawhai e solo ia lana kone kalate ia tala nangi yeso angale leisi stoi ia Ponga maro le tunu tau tu sunga se yuli malau spa ponga tane tu na e luasa vainga le tala le tau mol se pian maro le tata o tunu o lo tu mal pera pa mawina I au kilani luasu fana maurunga lo iai o lo tu mapole au oa su valu manu le posulu na ea pa pena pole aso anta e o nga tono le pa yaso le sululu Panta to dia mantango fie le sulu la luas fu todo le vela pa moina le onga tono le payaso mono manu le fia pes fu mal fa fme awa po ni smainga o au kinani o vinga le na tau fa pena po I le aso tofi male aso paraile luas fu todo le vela pa moina le aso paraile e mono manu le fia pes fu mal lima luas fu fa le vela pa moina anga e tu le aso na e fu no lona manu le fia pi au vinga le na tau lo baba ai ya wa po ya por klame pa nga solo o vai nga tai pale mo la tu ta pena ai wa sei a mai mon io e si li al poi lo le tong tia pale tonu tau de so mana ya tau ata ya pa pena foi la stofias for ide o la sto nai ya ai pa mai ale o tuanga de water safety ni sila maritime ni sila tanga renga le CC io e le lava poi lo tong tia la me tauna abe dungo sa abe io a abe ngi alunga abe io abe mas ia afu io wa nei lo me kopu ia me sole o fa ola ma telefone pe abe ma vai tu tai sua au kilani loa minute te ai leono tai on le lanso tai au kilani to sua le tai le apo leono ile afiafi o le so o le tai sua o neanga suluiva minute spuru le tai on le lanso le tai o neanga me to sua la le tai de 5 minute te alisa puru le poana nei tai sua I manukau head spuru minute te ai le tai on le lanso le tai I manukau to sua le tai le lua su fitu minute te ai le poana nei male tai sua I Morawai Spupitu minute te ai le tai on le lanso le tai I Morawai to sua le tai I le lua spuru waru minute te ai le poana nei to pata no va si o tato tu no tona ia foi ia le malosi o matangi o lo longa sa penga ia bi ia lo tato tua pa tai foi ia tato lo ai tau malele atu au mau ia tu no mau ma lord fai talo pela mai ele sora el moni sore fa malama ba ai si ona tu no ba lord fai talo le wa ba tu sulu la ia mon lavo lo au ia pa tai le tua o le ai se fa le nginga lolo tsunami pe o tu no ui sila ia mai mo ia le weekend ia mantua for the talo tu no e mau na yo tato wainga lo ta o mai ia lo manuia ina to de lo for le ni ia le bela pa mo na mai sa mo lu su river le maulunga lo ia malona manu le afia fi lu su lima vainga ia pno pa toa matango fiel sulu la ai pe melo awa foi
ia pa i mai ele sibadeo au padi matango fia e mai lunga le walau papa o faisi mafa le traffic. Se mainga wale nai wai kato roto roa mataupo tanaki matango fia. O se mainga wale nai pe plenty fasa mai kin country kispon mo spay la mua Wellingtone se pa ia lama kalai sete mona nutu tua oi hatu pit le crusader ia so vainga na tana tau vangi si ta to no o Samoa ia mai se onisi vainga no tutua oi ia wala ba por kala me fanga solo ina ua tu lai merta to zaimi su fitu minuto te ai le tasi le tau tua de Radio Samoa su lima I batolu amo Radio Samoa tasi lima I batolu amo Radio Samoa. Tasilima I tu. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ole aho nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, siti no foa, pusa aisa ma oloya nga ile umukuka. Mawa foi olo tu aisa, vaitau mafa maisi. Tutongi inay ni usila ay pikelo ay ngay Samoa. Fapso tayo mai le Facebook po le Instagram ale sapa pia Samoa, pe emaili mai ile bay@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. E te mana o maua se lumana I manuia o lo wa tali I polo wa fafine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pacifica I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma wa fua o fua onga toi le ai ni pili a onga. Wa uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Aloha. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tadi tole mai suluiva minute wa te ale tula tasi a por tasi tato programe are tole ola fanga solo po leo tato programe tani tula lua so ya winat po I spa pongor to tua se yuli malau pe ona pa pongor malo tato tunu patal bate la to lunga le api polinga pe osoa palaisa peterika malainga alosina anti mai merabet pena po ia manuto ai lo te o kano fai mano na mai nita saulo malainga ya mano na ma puto mai pa pena po ia Philip Villey mai West Auckland ali o ainga a fale tanga mai America lo fa te le atu moto asonga foto asodua mato ma ia lo fa atu moto ya tuno ma pena po ia pangatia tau ese malainga ya lo fa atu Johnny tau ti malainga ya pena po ia fa po wina Daniel ke le swinga papa toi papa wina old papa toi manga ia au pisi ale au ya lo bantu papa wina Daniel malanga papa toi Tessa lala tinga poa ya lo fatelato fa toi ya Marietta kana fa Marietta ya male le fo ia so male weekend o tona ya lo bantu Marietta pi malanga dai map to mai launga opu to muli ya lo maputa mai lo mria mai la to I Perth I Australia la ua lima te ele balu tai le ua lus pulumiru te te tasi lau le tātou. Whaptai leo ngā uputo muli mai Perth, sanga le mo o tau le lofo le lii, pena po ia lo sina anti, ia malo vi ia le li moni le, ele epsin ia le lofo le tua, po ilvi inga I le tua. Le ua lus pulumiru te te ele tasi, apor tasi, a reto leola. Matapua, tufi whamtuain. Kami tali a lofilima. Le sau e o le vau se I angi malu maia. Se ua e tō mai o te tali a lofilima. E wha amalu ai lo ulo tō ua whaina. O wā ua tu si e sea I
tangata o le foafoanga na e whai o au ngā alue ngā mamana ua whaali ai a ita lea ua whai mapona i le waainga o o wheha ea lea lo whamoni tu ua ina i se oli e sili ai le oti le au soe o mai a mali e a whenoa vina ngalo o ni whesasi a inga wha a mole mole i a mangalo whai vai o alo ali i ua le tu u au lafo alo whamana tu a mai i ta i sau tata Tawia o ele Tawia o ele o ia lo whangia o ele a taimo mea taimo mea uma o e lava o le lupe lava sa ele na ua e tu ua i ta wha po e te mana tua e te lo e mana tua lava so lea la o Yesu Yesu alofa i le sa whai mamana mea ia moni le whaamanga longa i le whawheanga i lea matofi mai i le langi manuia o le lumanai ia wane i toe a awhia i se tasi apia e tofa wangata ho umana o ngā o lo uwhaama o ni ua e iloa hope to see you in heaven honey tofa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oi e lo ingoa ai peke loa e wha Samoa so mai lo masa i ka kalakalangoa ua oule mau ki ngopo oe o se kingi po si ka maloa ai li mai fo i ongi fo e le a koa ua seu mai fo i au fika pei ua e makamakaika pai lele mai lau a mio ma oe ngei vali e ninja ui alo waila ala a male omo solo ole a wala pei e ke wha ale kea kea a ole moe e ala si mea Ua mali au fufuru maka ai ua ngalo o masere lau aba malau maka ki o aka e le loa ua maka ua papangua o wani lau ua suia ako ai o folinga wa e mangongi i le fangu sele aba ala koi inga ua seu mai fo i au fika e ua e makamakaika pai lele mai lau a mio ma oe ngei vali e ninja ui alo waila ala a male omo solo ole a wala pei e ke whaale kea kea a ole moe e ala si mea E se malu fia a kape a sau ue solo a mala Whaalia ni mai o la kompuni mangava A kalangolo i le whakawhaka I le ula i ai o se kama E ke sasia i loa laulua i o si o maka E se malu fia a kape a sau ue solo a mala Whaalia ni mai o la kompuni mangava A kalangolo i le whakawhaka I le ula i ai o se kama
E ke sasi ai loa lau lua ai o si o maka Ua seu mai fo i au fika Pei ua e maka maka ika Mai lele mai lau a mio Ma oe ngei vali e ninja Ui alo wai la la a Male omo solo ole awala Pei e ke faale kea kea A ole moe e ala si mea Ua seu mai fo i au fika Pei ua e maka maka ika Mai lele mai lau a mio Ma oe ngei vali e ninja Ui alo wai la la a Male omo solo ole awala Pei e ke faale kea kea A ole moe e ala si mea Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, faith now. Come on. O te fia i le dei aso, te whawhila i tātou tinu, mea mai i tātou polkalame masani fo i aso, te tasi o le vai aso o le a reto leona. O le tusia ia kopo e wha, alwhai upu mua e whapea. E mai whea taua ma misa o ia te outou. E leo le nei ea mai o outou mana o le anga o lo o tau i to tonu i o outou tino uma. O le upu mua o le aso le nei whautuina whapea. O le pongai o taua mamisa. O e loa o mafua anga o mene i o taua mamisa. O le melea o le mana o ngaleanga o lo onofo i to tonu o le takata. A wapete whai tau le lei le si o manga o le tusi le nei. E atangi ai o le mafua anga au tua ngei me o taua mamisa. O le mele tau o le ufa pertani o le selfishness. Selfishness, manatu selfish o le tangata. O le me whaile o le tangata e manga kuifo mō longa lava le lei. Selfishness la. A ele whai tete iai. Ma le ai sau whainga e ke whaia iai. E o inga a vea ma mea o ona i te tonu i te oi. A e o ono ale level le mele o le selfishness, le mele o le ua o ona i te tonu i ki oi. O le me kupu nga o lo fia wha misa. Ua oi le level fo ilea ua e manga pau ale mea ua ki kilo iai. Ia kingo mai le mele ke mga o iai. Ua e le koe kea i manatu o isi te ngata. E le kea i le fisoso ani mai o le nganga o le tua. A ua e mga oa. So sofa lo se mea ua e mana o iai. A iai la se se wha lave lave le mele ua e mga o iai. O le me kupu. Ia nga o misa ma whetaua inga le me tupuai. A e wa aile le tuispa ia. O lo ta ua ia ko pofai mai. O le mafua anga. E lua mafua anga mai. O le mafua anga e tupu ai la menei. O mana o ngale anga i tutonu i te o e whai mai. Ina ua outou le ole atu i le atua. Ma tau iai. Le mele ki mga o iai. Mangua e ole i le atua ki la mauga inga lava. Le me whai mai le koe aua ma le me whai mai le tua e whai. Pea whai. E ke wha alo alo i le atua. Ma e tuu iai. Le mea lea te mana o iai. Melonga lua whai mai. A tonu fo. Ua outou ole atu. Ai le tusa ma le finangalo o le atua. E mawhai la onga e ole i le atua. Ai a le tusa ma le me finangalo ai le atua. E o le me kupu. E onga e kangosa sofa le finangalo o le atua. So le bottom line, po le mafua anga la mea umalava. A mawalunga lo nau. Mele ka o le selfish ko kongu i te oe. A mawalunga lo nau. Ai le tusa ma le finangalo o le atua. Le mele e kupu. O le whetawiro e mariskangaka. O whekere koe kia kasi al mele e ue le koe kia i tangata e le kia i le tua. Kasi al me ke mga au. Whai le mele ke whinangalo ai. So o le pointa au ala. So o se mea lava e le tusa ma le whinangalo o le tua. O le unga. O le vevesi. Ko le ai.
se file mu pa de ke lola po le ale besi fa ko a ko le ia se mea pe a fai e lo le tangata ona fa ma walalo ma tu u le mele o le selfish ai faia le finangalo o le tua me vanga le wa besi wa lo nga wa lu ngala lo le file mu ke lo fa ko a ko po le mele le se kaua le se besi inga u lo le tangata o nga fa sol muti fa sol muli ma fa pe okay ya le a o step back ai faia le finangalo le tua ken ten o nga file mu ro le ai se misa le ai se besi but a malama e ke vai lava e faia le finangalo le tua e a ungoa ma se besi ma se misa so le upula mo o le aso ngai o le pongai o taua ma misa inga ua faia le me ke manga o iai ma e ngā lala manau nau iai ai le faia le mea e finangalo ai le tua ya o i mātou mea u malava mātou te nau mai loe sao ai a le tusa malo finangalo nga o misa ma vevesi me tupu wala au soangi fo isi o mātou mālo i le nei vai tau inga ia mako i loa nga solo mudi ai faia lo finangalo e ali lava lo finangalo ia vi ia lo suafa Yesu amen. If I knew
Fofogamua Crichton family manatua gets money. Matango fiere pese. Ya mai se le vai tau tau sanga o tanto sabali atu tanto te mana tu natu I vai sapa ia ti ngao le. Ta ue o tau pina ngalo mo tato loto. Manatua le maunga gets money o le na poponga ti en pasa tau loi le ni. O le li ina sa ilia tato na le loa. Pamaya tu ele tato por kame are to leola tu pena ina pasta la pa ele kompa mori pa manoma pa tai ilana au ona tu pena ina nei por kame le opo leola sulu yo tato vai o le mam lamba yo tato tu mau an vi inga le tua spa ponga por nei por kame le so atai au pa tato dia le anga le mai o le matai le ua Spruiva bilute o na tale o le tulai. Lua, tan lua to e minantu o le tautua, sunga asa yuli umalau, panga solo po leo tato program se pa ia le tulai fa, ia na mai po leo sa tautua, lo sui tulang foi, se uso taringa ia ponga mua, o no nisi o fuanga, pianga ia foi, ia mai se o le vala au pa ia le li nisi o ainga ia, tono pa mai se pe le nganga o le li, Fofogamua e male tina ya tina no fala me se ainga lua ainga pa no noa te tonu tato te le pa no noa tato ta pena mar tato mautino e le so tato no moni le nei e ma vai ai pe mo talato le tunga mau o lo yaile oli male fia pe ama vai so I form le o tato faia lo le finga man ta pena le no umoni le to ia se ti nga le to ia se o wona ale pe pese male au ange le ola e pamba tato ta pena ia tato te le no fai tato ta pena lava ile lofa male le mai o tato tua to pa ta lofa to le pa e maulunga o tato to no mai lava I monga maulunga pa ia se o pito titi ta lofa lava ma lord folau tato moa le Aoauli le piapio le asolua le uasa suta si mati lua o lua lima ya ma lord folau bi ia le li e ulava na e monga ifo I vanu tau nganga ifo lao pa moe e le psiningia pa maoni o le li o ame vesi mai o me petuleni mai e tu pesili ai langona e sola manatu tato te oa le li tato te pesili ai le li don lava nganga pa ia so sani sili leo I tato tau tō ruina ai tato ma manuia ai tato folang ai ma lor folau pa tai lau pengalong stofia le tua lo fa no manu ma lor fai talo fola tala mo ni nganga mo I molon ma lo o tono e ma le tono a lo fa tu mo to e mai se o tele o stete o salia ia pa tai o le ma o mai na yo tato ainga pa tai le lo fo le ni ma tia ni se stete o au salia ia lo man via lava nisi ia pe o Melbourne ia nga I mai sini Australia o Brisbane lava lea e mtua ma patia lava pe ona mahu ai le pa Alfred ia mana tua pe lau talo ai mama iatu ia wala to ti munga mana matangi ia o lo longa ia lo via la vai le lofa malanga le lo tato tua ma lo vole loto tele ma lo non sai ma fa tua ile li pa wa le ala tato te o ai tato fa tua ma le talia lofa le li taita ina ai tato I lona file mo ma lona nga le soma pa ta lofa tu e tunu mau ya mesu au kelani manu tu oi ya o lama nai tu asin sina I moto malawa pa tai lau ta po inga lau ta talo na yo ta mana yo tina ya lofa le di o lana pa mano longa pa yatu pa yane yate o tu asin sina pa po loa so I fo tofi matiu tenta wasa nga suor tai au e o mai le nevia pa malo pane Paaptai le atua mlana pa mana longa nisi o mauta ngase mauta malawa ia le lofo le li mlana pa mana longa patala batu alo sina anti mai mi abet paaptai tele lava moni lava matango fie pa so pa le nganga saleu tu temu po amatu mano lava le mai pa pena po ia junior Molly ia mano lava paaptai lo maputa mai ile company Mahanga Drive ta o le Field Rubber Limited ia lo fatu mo jo lo nga lue mai a mese la to umala lo nga lue mai Aaron Sila per to ia Maple male no falo I mangele paptai
Aaron ma te mai te tono na we aru sa ave se palawa ka miki o le vanga ma e le suka sikaya ya le ake le yo orfa ya lo fatu Aaron lo fatu ya mose ta ka ngu ku yai yo ka manga ambe for nga ele ka ngu aisia me nga le ska wa ai la ye le ska yo mose ka ko ska ia ya na maua le o le medley 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Hey! Aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele nao le inu alwaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Tabi tula mai su tolu minute ona tāna le tula lua patala patu ya pane la bea ma le ainga ya paaptai nai manuia mai me le pone paaptai le pailoa mai lo fatu mo o toi tolo me le pone stasi o stete o Australia. Maria le sina tabai papena foi lo pailoa mai paaptai Maria le sina tabai ma le ainga mai sini Australia ya ma lo lava paaptai don sai ya mai se foi o le anga leo le li ya o toi pe ona maua e foi. Ia mai mo atu mātua tunu e mamau, ia mara tātou pāra malai, ia le lofo le li, ma lo lama, pata lofa atu ai. Pata lofa atu le sunga ia ainoa, mara kampani ka muta ainoa, ma lo lama, papatai i le ngānu wenga o lo papenau na ngānu lue foi, mai se o si maota o le mātou ngānu wenga, pa ma lo papatai lau kampani, ia mai se o lo o waa po nei aso, ia lai po mengi e lari sunga le ia o ia i ulio pati, mara patu ea pasanafa, i oe papena foi le pionga te akono, pe lau kusi le ia mauia, patu ea luisa, ia ma pionga te akono lo ngānu lue le mātou ngānu wenga. Ia manatua, si le fia o le pa mati po nei, e kare si ia mātou, ia lo tau whae lale mātou mauto le ngānu wenga, lo ala ile sunga to ina ya maptanga patue ala ia manofo ano ia matango fia ngānu wenga paptai ai noa ia malau company malau wa lo fa tele atu mo to ngānu nei aso lo le ngānu lue pai mano lo ia la la po mengi ai la ia so so le ia o ia yu lio pati mar patue pa sala pa mai la to umala mo ngānu lue ia me soi pata lo pe la to pe ngai ngānu wenga pe la bo nga lue ai nei aso pa manuia le li ngan wenga lo to ngan wei ai mai se o company o business na yo tato wainga pe fa leo atu a o to company sila fiele batu pa malo ma pa tai po lenga de Radio Samoa yo e company o malava lo to sa ili ma lo business o lo pe ngai ai e le manu le tunu o tupu mai e pare tu ma tau se o yalom pa na o to business o ngan wenga le to tu ai sa to tunu manise o tunu fai mo le inga le tua ai patalo pante to ya te o to manga wenga le lei lo to nganu lue le aso ya pe lama se mtata se ngan wenga lo ngan we o fa mauni kuli ale upule o fa mauni ya o fa mauni o mo lo waso
Wa e fia. Mai ata tō pese da se vai po inai tātou whaasiri. Sinanga I pio anga malar whanga e oe. Pe mai a sili a Samoa. Kau kia mangai. Ia su uma
Sibo. Si Fofogamua o le ngata ula band I o e sili lava Samoa. Taimi tula mai whami nute o na tāra le tula e lua. Spauponga o le tautua le sunga ya se yuli o malau. O nisi o whasi si langa le se I kaumpai aku ia. Whasi si langa a le Casa Beards Appliances. O papitoa nei seki no foa, fabric no foa, tolu ma no foa, singles e lua. Ia ngā leiva tā la, ngā leiva tā la le mai aso. Ia o leisi papitoa moe ngā queen size, mai le fitu tā la le mai aso. iPhone 13, mai le sulu lima tā la le mai aso. Smart TV, lima inisi. Ia ngā sulu lima tā la le mai aso. Sure, kongo fie. Ia, pia wane le whāpitu whā crate sa brodi o tau po le tolu pitu iwa crate no brodi I Henderson. O var se lau lua lima whā malu. O var se lau lua lima whā malu. O omi le lua ai mapungange o tau o omi le kasi ia e mai moako o Henderson la o hapio mai. Whai loi ai na e whāponga le radio sa moa mana wha longa. Ia mau e singa mea lopa ia o an loko kama ki le tau tua le Casa Beards Appliances wasi le pia maro le tātou no. Ia mara tātou wha sisilanga muri. Awane ngano sa lombinga o le tusi o le so ngā. Pātisi ai ma lombinga o le mau pitpili. Ia, e mau waipa lupenga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o talitu o Samoa o ala ngā upu o le matapa I oi ala matai I le whainga o whaana mlame e pe o wha I poiponga maliu o le usio singa o ainga silapa ingo paolo si I whaaloalo whaalangenga o e ka le sia ma le tele o le ngana whaaloalo Pittsburgh ta alano n tau Samoa le tunu pele o nau sui Pittsburgh ta alaile o toi lima spuru mōre silfia whe mauai na le ofisa lama le radio Samoa tolu ono pa tolu hopu o Avenue I Manukau City maua le leiai monisi pa mtalanga e lelo tala noa I lau whonga pia o le mata ofisa le o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu pia tanga iane le shopradio.samoa.co.nz pa iai sau oka a toa tino le tama ai lai pia lava ke iai pai lau oka ea maua le lei ia a ngai kua le lo mota mro lawa ia mana ia Ea, nisi nau pa sitiranga o tonu mai mōr si fian mara tātou tunu. E pa mano pa apitani mano le tunu. Mātu lama le pa apitani pōlenga le Radio Samoa. Ia mō mātu tangata I lau lango mai pa sitiranga. Ia maisi o nisi o pa sitiranga I silfia. Tutongi ma nisi o pa sitiranga o e silfia. Ia le lama le tana noi lau whonga pia o le mātu ofisa le o iwa lua no lua ta si lima iwa toru. Ia, mau ai fōle au lingo mea uma lama o tau whaalua pesasi ai le malo le tanu whaaptai. Maria le sina tama e mai sini o sānia ma le ainga pane la mea whapena fo I a leo whaavai. Whaavai bai o maru a pipi ve tu motu. Ma ngai mai kiu ke mai uso lo fatu so pa li itani elu wa o pe wanga I erka kawa. O fo te le matua ia le tai ri seve ia famuina pali ia ma la to umla lo ma puta mai pali Danielu ma lo la ma so ainga le uta au ki a lo sina ati pa te tele la ma lo la le ba mai ko ngo feel back and save I mera but sekia ia ka ko le anga ia kwa ba ai ia ma fai le la pa ke mo ngai me o ore ta tonu la ma le tu la lua sa mo le tonu pele Smaya lau whawhonga I le tautua whawapo le sunga e ase uli. Ine po I mahenga le auli le aso lua le asu tasi o mati lua o lua lima. Malolong sa taito ia whaatalo whaatfol tapo inga le tunu ule nei tula le uli tala mo lau whaafonga fonga mai mo atu tala tumua. Longoina kompania se palaia me aia tamai kia o ngai whaailoa mōni mau tino o mōni mau waaia o le leleo me aia statasi. Tua ia le malo I swinga o siaki o kane so le manawa waurina I tautununga ai leo ni mea moni. Tā longa, tā pā le uni laka pia fiti ni tali ma le supa laka pia Pasifika I le leanga o le whainga sa whai le au a le Fijian draw. I whawhamai at whalau telino ni tala. O le lisio mea aia, o le lisio mea le maria sa le mai.
Wa fitaya e nei company sa palaya me ai mo tumikia o ngai laro por kala me ma lo mo me ai a onga. Mani fuanga o whātinonga fau. E au fiai mo leo foina o whaamauninga e a staitasi o i tō ai ngō me ai e lātou te tiliwaina. O lo whai asu e ngā le officer sa ngone mo me ai a New Zealand po le Food Safety New Zealand i le toi whaatūra nganol por kala mo me ai a onga. Taru ese te maiti kia o ngai Kespen sa mu mai le tō ai ngō me ai o le What is Cottage Pie? O no le vevela te lo le pusa sa iai le me ai a o uina le te maititi a onga mapala se lalo. Masala lau solo ai, masala lau watu ai iona vai, ma mo o mi ai tōng whitinga whako mai. O whaatonu ni nei le official sa ngari mo me ai ni usila i porokala me le School Lunch Collective, le e whaatamo ina le company whaavao malo o le Combers Group, ina ia vave tau fia nei le toi tirivaino me ai sao ni matu pusa. O se vaengo ni a onga wala tu whamtaleina whawhitau li pusa me ai unga e mu, e au fiai ma se tasi o aonga sa whaonga ina ia tō tingi lima e whaonga i tō ngā la au, e ui nai nei mea ai vevela tele. O se isi a aonga sa alipo tia i aunga ua mūmali suava i ai tonu mea ai. Tā longo ai ana matanga luenga o aonga de porokala me le checkpointer le tō ni usila e whapea. Tā luai atu ngarunga e winga le tūlanga o le tautua ua iei nei, i se ngasa senga, i le mana o mia leo di poti o whatinonga o le lelei, o le tautua. Wa tapai foi company sa ni ne me ai lo mi ina ia staitasi ia fa mauninga va ia o le leo tu ai ngo me ai sa ni ai me tili vai fa pema me ai e mai mau ai o le terminei o le isti company sa fa kone kala teina le Compass Group e sa palaya me ai mo to kia onga o fa tino ina nei nga se senga mo te punia po le liquidation e se fa mtalanga sa fa di ai company to moti e suena tusi al company ale Deloitte o le company le Libel Group i au kilani o te punia le tae nei. Whaaria le Deloitte o le company sa whakone kalteina le Compass Group e sa palaia se lau luas puri mawheo me ai moa onga e spektasi. O se vaenga o le porokala me le malo mo se palaia me ai mo le ola malo loina o te maitia onga le ka ora ka ako healthy school lunch. Wa tua iar whai ngā malo ni usila i le oski taulanga i olo tangata. Ono te tununga ma mawhauwhaunga, ideology, i le tolo ia leo sia ke whai ari ka nesol manawa por bowel cancer screening, moto te maori ma le Pasifika mai le limasuru wa tuksanga, ma tua. Pali ia e fo mai Pasifika o le whai unga le li ministar so i fo maroloina Simeona Brown, e whai sia ki morka nesa mo le manawa au Norma Spatongi, i le mātutua limas ma le walu tuksanga mo tanga tani sila oma, o whaasanga te wai wha maumaunga o su enga ma mori mau. O Sir Dr. Colin Tukui Tonga le soa whaatonu. O le no fuanga mo so i fua maloroina le Pasifika ma le ke lopi le University o Kilani. Wai whalia, o suinga o ai enga whaatino mo le mātutua e whai e eistea ki mo le kānese on manawa, o se whai unga e le eise at mai o e se se tele. Pai e tā wai, o se tonga whainga, e mawai palota. Whalia Sir Colin, o le mātutua e whai eistea ki o le kānese on manawa mo te maori ma le Pasifika de limas po tausanga. Sa whaavai lea i lunga o manaonga. Ina ua suias yaki o kānese o le manawa le mātua limas ma le matusanga. Sa whaari ai le ministar so i fō maroroina. O le whaatula ngano o teimi o le awhia o tangata le kānese, tāri tusa umalawa i tangata o le tunu i New Zealand. E sa whaari o se Colin, o tangata maori ma le Pasifika mātua e māwarunga atu. Le whaatula ngana e awhia i le mātua. Ma o ia inga whaatino le mālo e matua i te stebe. E peo naulina i te tununga ma mawhauwhaunga, a e leo ni mea moni, ma mori mau tu. Wa whaaria e se tase o tae o tangata Pasifika e o Kilani, o le whaatula whanoina o le iai o masini poeata i kino leo, o le awhesoso ni ai tangata tae o tasi uma. O te le tele o lo i tuo se tarosanga, mo le tapaina o se swinga, se tarosanga e o mai li te mine e lata e te furu afe tangata o se iai. O se tamai le pasuma le lima tau sanga sa whanore toi poa. I le vai aso te lua i orere point i au kelari. I le teimi sa la sola e se ai maseisi mai i leo. O whaastala sa mu matue sa matapungia. I na o whanaina leo se whana whawila ma le whana whatingi mata. I na ua ia wha matauina i leo ma ia uina i le limo leisi leo. Whaalia e le kele o le whaangaino masini pueata i kino leo o se ai tia lelei. Pai e tā wai,
o le whaangaino nei masini pue atu o le ngata mo le saunga le mu ma le pasi nonga mo tangata uma o whaatuma wai fo i le saunga le mu o leo leo le ainga o lea tama ua maliu e whaamautu e Australia wala tau tua ia leo leo i whaolima i amatue i le teimi o lefte na inga ma leo leo o lea tārsanga o tā pai naisi suenga tuma o te whaia i lea whaala beloved I tā longa o le asu e ina le laka pia Fiji le mata upi sa whaamalo si alo laka pia le Fijian Drua e malanga I tua le loli la uta iau kilani au anga I atu mo le latu tā longa ma le Hurricanes le tā amarasanga supa laka pia pasika I le tolu astulu ai o le te fono le fono whatonu o le laka pia unia Fiji John Stanley na ia longa le leitua ni sila Pasifika o le mesa atu po mai e le teriena o ia tā wai e manao e vai I unga o sesa I lilinga le supa laka pia Pasifika ma mau ai le mea tonu a totoa. Paria Sunday, o le a whaia fo iai le lato suenga ina ia maramala mai I mafuanga sa tupu mai ai le whaale tonu ina ia awai nei toe tupu mai. E pe ona awina mo mua tuai e tātou tala, o le vevesi sa li mai, ina o taunu mai le awa le drua, I le malai valele, a ele o iei se pasti whatalia I lato e momori ai le whale tani malo. Moni muriane mai lo ai o le se seo company pasti I le pungai. Ma fai ai loa le fai unga tama o le awa le a whao whioki tua le loli la uta sa a vea la tu a tu pao maiti vai ngai whao ngai ta longa. O le ovisa silo le socio tamata alo la kapi pastika I a hale ti pole sa ia whalia fo ilo na whate ia ina ua iei loa le mesa tu mai I tamo le awa le drua. Whalia ti pole o le a tau singa sa whai ai tamata alo o whai lo ai fo ili tūlanga o whai ai alo whalia o supa la kapi pastika ia le kapetenia le drua ia te vita I kaniveve ma Frank Lomani ma ia tāua I taimi tāua o le tālonga e whuringa mai e le anu I ailelo whari I whai tonga ma I le ato lua I lunga on balai. O le asona nā fise fulu o mati sa ato e le tōs fulu tau sanga tilu mai on whaavaina le kalapurika le Warriors e sila. A wai ato I loa le tāmala sanga le NRL a Australia. Le se fulu o mati a whai talau I Sulima e silia ma le tōs fulu a whetangata sa whātu muli ale malai le Mount Stadium. Ma le fai tau miliona I lunga o le televisia mo le mōri mawina o le ua I tālonga le Warriors ma le Brisbane Broncos. O te tasi o tālonga o wha mawina le mataina, e au o sa mō lo pidia ia I le au. E au ia I Sean Hoppy, Tony Tatupu, te Ropati Hitro o ke sene, Tony Tui Mavave, ma se e Salomona. E wilava sa whaia ina le Warriors e lus fururi ma le rufulua. Ai o le tālonga sa amta whaavai, e se whaavai mau tū. Mo le au e tase New Zealand, e au iai le tamar sanga le NRL, le o to tele tama whana sa mo o whirwhiria iai. E o mai lava le teminei le imanu malo le Warriors e le champino le NRL. Ai o wharia le kapteni le ta'alonga le afe salau Ivas Prulima, Dean Bell, e iai lava le teimi imanu malo ai, le Warriors. O morianga le whatupu vesi whalo toi whare whastanga le tamta alo liki le tamar sanga le NRL, ia Taylor May, watolopu. Ina ua le awa iato lona to'olua sa tua ia lona tu'i o le mata. I le whaamastonga e pe ona lipo tia I le situa le vasa tase mane. E whaono ona tau fia o ia leo leo te tono le lusu whai tula, halu manai lona tula I muni nei I lumo le whaamastonga. Ta mafo e ona langa la ngani manat, e leo to iei se ava no mo leo tamata alu mo le Penrith Panthers, e awa I ta'alonga, ai muni ane solo ia leo mata upo man whaamastonga. Ta te ena mei le monio morianga I so tanga ma le whatu vevesi wharo te whale, I le whaolima, ma le lua morianga le tau muri po le stalking, ma le whaamatau I tu sai ma se vevesi sa tua iai, ia aprila, ma me, o tua inga e au piai ma lona tu ia o le mata, o lona to lua, o mei e tosu tau sanga sa ta alo ai mo le NRL I kala po le Panthers, ma whai ai fwoi masui o le tō sa mo le tamara sangari po le rangi o le luafe ma le lua. A whasa o loto le Panthers ia iulai, ina ua ia whamata wina lona suwina o le klapu, I le tau mawhai e solo ia lana kone kalate. Ia tala nau ni esto, angale leisi, stoi oia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Toi whaponga na maro lea turu o le tautua, whaiu po e na sunga ia se iuli ne po iaso mori whamaroma na whaaptai lau sunga se iuli umanau, ma lor tā pena, ma lor sa uni toi po mai po lau tautua,
le aso a tau le lofa malanga le leo lo tātou atua. Stavenga tala tau mō si pia maro le tino o lo tu maulu bela pa mawina au kilani losu whāna maulungo lo iai. Ia malona manu le fiafi e se pulu maleono. Sabidi angi mai sauti sipo lo sulu lai le o malosi ono o lo awaoa nisi bahinga o kilani. E le sidisilane i malo le tino. Mainga moa tailo ngā tono le vai aso le aso lulu le. O winga po nāra tau e rin mai, ma nei tau e pamei tu maupo le au aoa i au ki lani le aso tai au losu tolu le bela pa mawina i au ki lani, o lona maru le fiafi e sepulu ma le wha, o winga po nāra tau i le astofi, ma le aso paraile, losu tolu le bela pa mawina i le astofi, ma lona maru le fiafi e sepulu ma lima, o le aso paraile, losu whalo na bela pa mawina mai, e ma lona maru le fiafi sepulu ma leono e pamei tu maupo le au aoa, nisi vaenga maru le tunu. Patalofa si o tātou tunu i Samoa, vi ia le ri, lona alofa, malona nga le, leo sa tātou a mio tonu, e leo sa tātou poto por manosi, tātou tutuwa atasi le talo lafua i le ri. Ia mespe umara pa natura, ia i po ia le atu Pasifika, e meise o e silsilane, i le mamafo ti monga, o le mtua mamafo ti monga. Wawa e wale mpaina o ta male, ta puni po ia onga, ia mene se o tū langa, ia mene se o lo tū mau, ia o mane tai au. Ia wa sulu po na a lo tū mau le awa nispaenga, o si o tātou tano o i Samoa e pele i o tō pinangalo, mo tātou loto e manatua le talo. Lua suluiva le bela pa mauna mai Samoa, e ha malona maru le fiapi e lua sulima. Se vainga nisi o nutu tua oi on kwa mangaia, pa solo po e pa i klai sete mo no nutu tua on kwa mangaia, o le tala le tau malu ale uye. Ale la saulu manu lu, o le aka ki ye le malu o mangaia le tau. Ya le la saulu manu lu, au paina i tu asin sina ia loto tele o le li, malana fa mano longa e pa iati o tau. Sta venga na le tala le tau, ia walava o por kalame, Panga solo ina wutu lai mai tātou taimi su tōru mara mi rute ua te ai le tu lai loa. E le whaingofia le toifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tāle soifoanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siliatu mo sowa baro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback, pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So whase fua. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Sulima vidutu wa te ele tu lai lua tautunga le Radio Samoa. Sulima i watolu amo. Aoauli Fofogamua mtaito. Se ipa i po i se taimi o le fiafi le tu lai wha. Ea, ana mai po i leo se tautua. Pats mai po le whianga le a taua sa vea El Harrington. Ia, tō te maputa se ipa e po se ima le fiapi. Patala pātu Marietta pi ma le ainga pāpte tele lama. Ma lolo maputa mai. Nio e o sao iaro tau maputanga lunch. Marietta. Ia, lepe mai aro sina. Wa uma po ilanga ka uma whakanga. Aro sina. Ma lolo lama le alala mai. Ia, pāputa i olo omluia mai. Ia, le ngatai lea. Ia, alo pātu po ia anai.
Mao tuunga, e mare ainga, ia lo patu, ma lo lava, ma puta mai maro tātou tonu, ia masoi pani i tanielu, ia mare ainga lo patu, pane la vea, ia Aaron Silla, o tone le i ora o kamare, sole lai su e mai, Aaron Silla lai su e mai, sale utu temu po matu, ia ma lo lava ma puta mai, ia mai lato umalava pa i misi swap, ia kai pika ilo maktau kupe papo wina tani elu mai pa toi pena pa ia Johnny tau ti sole kwa wofo umaku ulo umaku kui manga fi ia la ku mai pu ma pora o kupe E tu si mai I tu pe vai a so uma Fa alala mai a o taulanga Fai kolea Na lago ko ile tu pe le vai a so lea I sao ngā tu pe ta I a pe ole palesa Pela tua I tu pela au oni usila o ole lava Mana ya lo wata mai wa pa ai loa Ai pa to po ia matua Na o matu pa ai le no po ala utama I Samoa Nana o ma ve umata me alma Le tivi viri ama mala pusa asa E o iula mai puna ve umale aina sa utala Mana yelo musu E fai ngalu e nga Ai fa atu atu Ilo agata Ola ola mona fai Ola ule lava Ai anolo alofa Yo matua Ita iso o mai e au matua I le ma fau fau o I le matana Na ta wha I pui pule ai o se mea Ka I le mama Te le ma fau fau o I lo ualoha Na o au mai ai o I ni usila Manu whakapene o whai mā polo ngā o oi I Samoa Na e sila pia lava o lo umativa E te lei alu atu lava I se pongisa Na e au solo solo atu lava I tua I lo kupai ava O pea po I lau au ngani I lau tama Si au le whaku si tau le langana Ma lau whata mo I tau le whatala lou ai whapasa Se mea I na whai ngata O mea wha pena Se I ala lo whaia Ma se I saia O mea whaia sa lino Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele
mo e ile ala. I say dear I love you. Say if I myself pau ole me o te popole ai ia awane I elusi. Na umino alabana po, ulai ete pa atali mai pako. Ai na otenia ulela utina ina uailo ala taulo. Ai mai e opo ia te a upo o ngā te a oi alai na o walu atu. Ai se iwa ai ala ia te oi ele mawai sa upa upa. I say dear I love you. Say if I myself pau ole me o te popole ai ne I te I ua e musu. E wa ai I lo upa a tau waa ma le pa a wasi wasi o lo utangata. Wai I ai ata no nopo e le toe su e se tau pa ngā pua a. Wai I ai aua le feita pa a mali e le lo o matua ma le toe ina. Ta ulawa iai o le sa o le na ua tau longo no masina. I say dear I love you. Say if I myself pau ole mea o te popole ai le I te I ua e nusu. Ua pai mai e te auleanga, malo uli uli peyo se ki kaka. Ma o mata omo ua pa atu sa ile mato ulo pai saka. Ua pai mai e te ai la lapa, ai le iwa ai la vai ai o umata. Sa ilo e te le I pa sau sau lava pe a e sa vali mai ile ala. I say dear I love you. Say if I myself pau ole mea o te popole ai ne I te I ua e musu. Ele pa a pea o se ki kaka e pai so na ma pau pau ma se nganga. Sunga o te le ai la lafa o mea turi o so ona o le kuata. E le ilo e lau pa asilo o ua na o a isi o loto. Pai I ai ata na nopo e le to e polonga e saringa o se popo. I say dear I love you. Say if I myself pau ole mea o te popole ai ia awane I e musu. I say dear I love you. Say if I myself pau ole mea o te popole ai ia awane I e musu. Kalaflava, ua toiwe tua le nei, o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a ngō, Samoa I manuia le niaso. Ema mai I le mapu I tinga, papia I nai o I ana musika. Musika mali e, musika I leva, pate ai lo vai vai mai au maluenga. Vai ai au fika, nei so wita, ai sa wia wa upia va ai atu e wa siva. Eva mai la ia, le au pa I mai o tara, wait to see o malage. Chick, Helena wa okay. Eva mai la ia, pule lava o I lau fika, a vea lava o le musika, le mapu ai o tina. Nai au paanga, nge vai vanga, e mamoli atu le nei, pisa nai o lo paanga, le ngata I au te roa, pa pere lau rangi atoa, o amo o ngai pia tau tua mo e Samoa. E ala I le taleli, o le musika,
Esa wia say epa pipia maya ita Eva maila ia Le alfa I mai potara Wait to see you malae Chick Helena wa okay Eva maila ia Le lava o e lau fika Ave lava o le musika Le mapu ai o tina Le mamai I le mapu Papipia inai o iana musika mali musika ileva pate ai lo vai mai au aluenga vai ai au fica nei soita esa wia wo pia va ai atu wa sila eva mai la ia le fa I mai potara wait to see you malae chick Helena wa okay Eva mai la ia Le lava o e lau fika Ave lava o le musika E mapu ai o tina Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o I lo wafu Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o I lo wafu Eva mai la ia Le alfa I mai potara When you see you malae Chief Helena wa okay Eva mai la ia Le lava o e lau fika Ave lava o le musika Le mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa I mai potara When you see you malae Chief Helena wa okay Eva mai la ia Le lava o e lau fika Ave lava o le musika Le mapu ai o tina Se pangwani le mapu tinga ben Wayne marmaenga le batu Wayne se au marpantua man poalo io e anga isa o pale fa mo pe o mai anga wenga lua suriva minute wate ai le tu line lua tau tu le radio Samoa so nima I va toru a mo mana toro mo ni maro tato tu no ya me spo tato musika io musika se ki o kamanga rakwa o fifia po lele sa mai ai o ai ku pa wa me ke wa pa inga au pusa isa a mo ki ngoa ngai lamba le aba ngoa vo ne pia lo wa ia le la ko ka musika yeah why not anu ia pa manos ai lunga le au mio lunga anu ngai ku ia pa no ngai yoi o ngai yoi o me ta o le na ia mar ka mapa pa dengi ka mapa pa dengi na ia se sime ai le ole fitu aso vai aso le manu aso vai aso ka mapa ki FC alo ba toni se pa si langa le utau no mai malanga pa lo ano pa kori ai moko male simasing ala kori simasing ia pa pengala dai pa yak pa ala ona le sele la langina na so le simasing alenga yo so ma ko kamai pe o so mo we le skemi la pa pe o la on le computer ia la nga se mai le wa pa le ia o le me ia mo tu ia ma le umale masini o wale tau tu ale radio Samoa ia na nga ia lo wa mo ia la nga yo so mai a wol pole le ua apton la vale tu la lua onisi o pa silanga ua tau no male o pisa maranga ona ngalo sa lo mingo le va fili ia por tu si so nga pa se aima nisi fo I was fil malo tato so no e mo le penga Samoa sipo tu ile manu o nisi o tarto o Samoa o nga opu o nta pe yo yan tai paingo pa lave e pe o fai ponga maliu o leo se singa o ainga selfa ingo paolo si pa lo pa ngingo e kane sia ma tele o ngana pa lo ya no so il pitsu tala yo nga ka ngo pel tu spar penga pitsu tala lo tau mol silpia na le ofisa la vale radio Samoa mo wai todo ono pa todo hope yo emilio I Marco City mo le ai monisima talanga yo tal no la fong pipio ma ofisa
ile oiva lua no lua tasi lima i batori numera. Oiva lua no lua tasi lima i batori numera. Pe tanga iane le shopradio.samoa.co.nz. Ea, paisa oka ki liva sa o kwa ia wao. Ko ia korolo fale vai pe o sa oranga kanga kana i fale. O son kana fale wa ke le la ba. Ia mo me ka manga fio ile wana. Le stato vasilanga a inga sa rua fau. Ole so po ia man male lunga ngatia ia wa sa nga ta po i le tia e pe ole tanga tia na yotu malama le mele ia wa lau pa ponga anga Samoa ai mai se o pa ia mau lunga e tu mau pea mai le amtanga e o atu le ngata anga tu lo tu lava i le ava tele mar pa alo la to pa manatu atu ai le ainga sa rua fau e le pitono o tā pito i māngiangi ia e maise paoro mangafa ia maulunga malu aisi o mātou a inga i Samoa tolu inga i fia o langi. Le tātou māputanga māsani e whaia e le whai unga o le māsina taitasi o le asorosoro iwa o mati e le tulae luanga i le whai le fiafi mauta taiti fono silfia numero sofa pe salo plaisi o tara pāmule mole mānatu o mailau la ponga e whaia i lo finangalo faitalia ni o malo mali ato to iai e pe fa inga fono pe ontu o mai morisi pam talanga talano mai le oru tasi o valu o ono tasi pitu banu o le oru tasi o valu o ono tasi pitu banu ya saidia tata i fono mali lau fa tai ngaptauri na inga lo so i po update spulu o mati luolima o te pena le Whalelanga Village se maptanga mo so se tausanga o matua so se kausanga e ono vai aso fa ingoa o le ngapa tau lima lo so i fua o se porkalame e so soani ai e le so i fua manoloina e fa o ngā ai le ngana Samoa ia o le amtanga i le vaiaso luso lima o mati spulu le tai awa ngā il sulu le Aouli no whanga i whai ai Clinton Library fa so ta i vamve mai ne te i ua misi ia lo amnoa morisi vamtalanga fa so ta i mai penina at Whalelanga Village .org.nz mo leia kako ngai so le kumasi mo mo ale ko e tanga mai no le fianga o mai mananga fa lo i le aba mar fa lo ta wai fa se sila tuai le maptanga o alom tam fa nau le fianga o mai sa pata fa pea o le fa ta to maptanga masani i le aso to na su limo mati lo o lo lima e le tu la tasi i le Aouli i le lawa o lutu mangu mau o le numera fa la net place i mangele vala watu mal fa alo il tātou maptanga ia mai se o tama fa na o lo tātou no o lo alana papa au i au kila nei a pio mai tala mai au tātou nuti mea fantasi ia mo tātou feilo iai tātou tarsi ia leanga lei mai o le tamao le langi ia pe atu sai malona pila ngalo a lofa e momoli atu lo soifua ia mso uola i le aso tātou te feilo iai male fia. Morisi vam talanga pa mole pa so tai le oru tasi o iwa lima lua balu o le oru tasi o iwa lima lua balu o le oru fitu lua tolu fa on o le oru fitu lua tolu fa on o pa tai lolo a fono le maptanga le fianga vai e ia ukilani male fa ano ko kasia ko vai double check. Ia, nisi nau pasi silanga sa mora tunu pele utau nu maritato ofisa e leia spai vai asa masima umau o poe whananga tai whane poto tau tai se la nati iama pa moe lava e mangaro lau whenga renga i lo tō nganga ke usiano ta no lau whong pia pia mata ofisa le o iwa lua tasi lima iwa toro numera pa maana mala matua inisi mea o loo pa alua pasasi ai ia le mamalu le atunu ina ia manino mamaio io
ia le mamalu le tātou tunu e alai whaasisilanga e au le tongi, ia manise o whaasisilanga e le tongia, ma le nganga whaanoano. O iwa lonu lo tsilima iwa tolu numera, su saa ma le tolu ono pa tolu hopu o Avenue i Manukau City, ma o leila ma le tautua le Radio Samoa, na o fits puruta la ia le tau o le tātou tusi whaalupenga. Mori atu papatai ma le poulenga le Radio Samoa, papatai te le lama Samoa, i lau lango mai, ia me so ani mai, mea umalama, lo iei tātou whaasi silanga i lewa yaso, ma lewa yaso, petai, whaamnia le tua, ma lo lama papatai maro le tunu, i le maputa mai, Io solo per tanto program si pa ia leitu live pa ole na mo insomma
Eva mali pese, malo le whafongafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson, yeah. ato e le whane I pu a sipo mani a sia oia tuna I matea tuna I lua la patu mo la sunga marpetua mana palo I mariua ngā no mo pese mata ko fie ya mai se e ape ala pa aptai yo e tai me ngā no pa aptai tu pu mai e tamani impai la unga tu lo toa la to lo fatuina pese pan mausau pese pa le nganga mes po I alom pa nau por tu mata o to e tan len ya o le ko lo po pese na le work for ya sa pero lo amor mo ngoka o e alu la ko ya mo la tu pa mano mar pa tai la tu ta len ni fo e le I mang ba ya man tu e le mo so vi a la ngona le taua o le na lofa le no winga e la ngona fo lo fa ta ba ona e ape leo vi inga I le e ao na pa po I vi inga e ati le na manuia fa lau tele le atua
ia tālini e watu iau e. Mana tua, tangata nina awe e tālini e pia, tasi, lua, lima. Whaptai ia Marietta sao le Marietta pi. Eo e, oro kia kia le maro rori, o mea ngai moku so ore pawa. A o palaka e mamaro me iei e palaka o mako. So le ai o e ni mo kia kia. Whaptai Marietta alo patu. Le ai ngai mespo si o tu pene ia Maria Matulino o a maisi si alo patu mo oe male. Fuano pepo ia hezi CJFT ia manola mal mapta mai Wayne Seau mal pertua pepo ia lo sina ati ia mai lato umalawa maputa mai ile tautua taito taloto tato maputse e pa ia poise taimole fiafi su ia po leon po ia manola mal pale malo fa taile fa ponga mai ia mai se lava lo to lia ina ole tautua le Radio Samoa su lima i batolu a mo i maoto malawa tolu no sa penga benga ma lor fai talo ma lor ta po ingo fai vai ta po ia e manuia pa tai le lava ta wo yo mato loto ya ta ilo se le pa ta wo ina la ta po ingo Samoa mai ta ilo lo nga lo loto ta la ta po ingo fai vai ta po ia pa mai ea e manuia. A wani wha mo se isi io e tu wha maunga tu lo le ai. E te psili ai le ali. Po le alo poto mo lo se fia. Fia uo i ai hiko pas pe pangai o. E hano luanga se ngata. Pera me ke anga i. A e wha lango i le li e le ngata. E alua ia. Lai fo i te leo wha moe. A le e tautala i le poto Solomon. Au e te wha moe. Pe te whaalango i lo lava ata mai. E ngata, maanga ia, pe a tātou muri ta ia whiong pa ia leri. Ia maa lo whaapatain mano le tino, ia whaaponga mai, ia me so lo tāpo ia pe whaiba o tama whanau sa mo lo ngānu nui. Le tū mo le tū le langi, ia me so nei tū. Alo whae, moli atu ko lio, whaopua, whaapatai tele lava. Ma puta mai sa tu i mana flofi mana tua tu po le ngan wenga lo ngan lue mai ai ia ano ni ia toso ia ma ila to umana toso o ma to no ia mai se foi la pengon pa ia alo fa tu sunga to ina ia taise ia apo ma pretua ia ma psa ia ma lupe fa lele o ta to no ma ba tu ngan wen ma no ngan lue to no si o ta to no sa tu i mana flofi mana tua teu i le lei whaia morbi ingo le li. So se ala e tātou tu whaia morbi ingo le li. Mone ato le whanga whaptai ko rio, whafua, maputo mai, lungo le tātou apia poringa, lofa atu mo lato uma, talava, a inga, taito, ia, alofa atu mo o tō uma lama lo ngā anu lue, whafua ia amelia, whafua, taito, ia, male malu, si o tātou nu, ma lola mo ngā ruenga lei, alu yukor ka ko ngā ruenga ngā rue, sawa ko mo e ka awanila o, ai ma lofa aptai, leo a to e ono me rute ona tāna o le tō rai tō, i o tātou tāna, i vai panua ngāna pero tānia, pe atu sai, se ka mwhai aku iai, pe atane tō rai tōlu, ia lu sia sau so pa aptai sis, mnuia nama, pa aptai lo mnuia mai o tō sine Australia, Lucia Sauso, ia me se foi pe o maputa atu i le tele o timunga o a wha, me se le mapue le ngā lolo, ia mo matangi maro losi, ia penga e foi, ia pa aptai le atua, lo pui pui lo to soi fua i tono Australia, pe o prespenalena, ha o mai le maputia ai, wala i se pao wo o le lima, spulu wafe, ia le ai o ni pale, le ai ni pao le se men no puai, te pungi pale ha onga, ia me se foi o le ingi maani le feo i le banunga, ia pa aptai le tuo, mai o lao le o toa mai, ia pe po si o tātou tunu o Samoa, ai maa lo lama le pai tano, a lo fo le manatu ia Samoa si o tātou tunu, a lama tu langa lo iai, a wale pole, na le tātou vi in pa aptai le tua, i lo na lofa, ma lo nanga lei, kasi ala pese le ka, moli e tu alo whaanga taitonu. Mano le tunu, pe laba o maputa mai ai, a lofa te le atu. O na winato e leo tātou tala i vai whanua e le ngana peritania. Pāptai tile yoane, ma nol maputa mai, lofa atu mo o tō i pāputa o toe, ma nol lava ngā rue, ia, wa umu fo i le nevo yaso tātou ngā tulo ngā tono le vai yaso. E ole na, ta whea le wa apopo.
Sia I le whaafea I shewa a popo Sia I le whaafea I shewa a popo All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amor. Radio Samoa, kasilima. In this update, Associate Education Minister David Seymour says school lunch program services will continue after a provider's gone into liquidation. The shareholders of Labelle Group have appointed liquidators. It contracts to Compass Group to deliver about 125,000 meals to students each day. Seymour's given a cryptic commentary, saying sensitive commercial matters are being worked through. All I would say is our priority is continuity of supply, quality for the children, and in the fullness of time, I'm very confident people will see the full record and see that we've actually acted very well. The government's cracking down on synthetic drugs, looking at new classifications for 23 substances. Cabinet's agreed to propose changes, including designating those related to potent opioid fentanyl as Class A, with a maximum manufacturing penalty set as life imprisonment. Health Minister Simeon Brown says it'll let authorities take more actions and allow harsher penalties for possessing or creating the substances. The planned changes must still go through more approval processes. If successful, it'll come into force by mid-year. More consumers are falling into subscription traps. The Commerce Commission has filed criminal charges against HelloFresh. It's accusing the meal company of reactivating subscriptions without clearly seeking customers' permission during cold calls between February 2022 and July 2023. Consumer NZ's Jessica Walker says they're increasingly worried about subscriptions. Sometimes it's a lot easier to get into these subscriptions and it's so much harder to get out of them. And so this is something that we're going to be turning our attention to more and more this year. That's news. In sport, a quick turnaround for Paul Cole after defending the New Zealand Squash Open title. Cole heads across the Tasman for the Australian Open. It gets underway tomorrow in Brisbane. He's feeling confident. Top seed in that one as well, so the draw definitely is pretty similar. There's a couple more coming from overseas because it's a slightly bigger event. Cole bypasses the first round. Round 2 starts Thursday afternoon. T20 franchise Globetrotters Finn Allen, Jimmy Neesham and Tim Seifert will return to the Black Caps for the home T20 series against Pakistan starting on Sunday. And New Orleans will be the first NBA team to play in Australia when they meet Melbourne United in southeast Melbourne for pre-season clashes in October. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. Pa pōra maro le atunu I tātou tala I vai panua le ngana peotani a masfo I tala longa sa venga tala tauro tu malu bela pa mawina o ki lani le va me atu lusu fa le mafan pana lo ye o ki lani taim ne maro maru le piapi spul man manu lo tu maule a wa ni spaingo o ki lani e a anga e so le lai lona no po anga tu mau vai mo ta au binga po na ta wen mai donga tonu o le mai aso mai sulu la tu mo po le wa ni spaingo o ki lani lo su to le bela pa mo wina mo ta au la sulu su fa maru le piapi pe na po I winga ta wen mai le sofi lo su to le bela pa mo wina lo maru le piapi su lima a wa po ni spaingo o ki lani ila sofi winga po na ta wen mai ila so Paraile tu maule mana yo tau a won smainga ke lan losu fan bela pa mawina Elias paraile maron manu le fiapi sumuleono patalo pa zio tato no galo fai sa mora tu no pene ngalo mo manto loto tato bana balaia
ia tau sia pe tātou i aolofa pe loa i tau sanga tuana at fo i pe ona pe ngai e fo i mamatangi malo rosi tau wau no o atu le wha fo le Alfred lenga angi soro i o i Australia ia papatai le tua le wato a mai wa mai fo le suru na ia me su mātango pia i lamana au awa se o tātou tunu ia abe vi ingai le tua le tu la fo ia pea lo tātou tunu me sa mona nuam le atu Pasifika nisi o tunu o la lang ia lo tātou wola mai le li ia lofa mai ma tausi mai tātou o lo tu malu pera pa mawina i Samoa lusu lipa na maurungo lo iai ma lona malu le fiafi lua sulima sa venga nu tu tua oi pa pena po le mātango fie malu sulina anga et fo i lea i loi wai kato munisi bainga nu tu tua oi se pa i lama South Islands Christchurch mona nu tu tua oi on kwa manga ia le malu lau iai ia o tu lata mai po le tau malulu ia mkwa marurua sa venga na tala tau ia me so sio tato tuno sa mo munisi bainga no tu tua oi ia wala mai por kala me fa nga solo ina ua tu lai marita so taimi la ua fitu male ap minuto wa te ai le tu lai tolu tu fa talo fa tu le tau tua ale radio Samoa su lima iva tolu mo ia al programa le Aoauli ma Fofogamua ma taito ia se pa po staimi o le fiafi po le fasu ia po lea o le tātou no foa, toi whata alofa, tu le ator tātou tu no una i ta mā, tu asin sina tāno whai, le pengo whiere nofo o toi mauta mlawa, ia pai u mō stai me whati ti e ai, o toi anong whanau ia o mānei fhoi, o mā sani fhoi ia grandchildren a ko, e oe ave papa manana whaki ki e ia koe fhoi mai, ia mā lolawa whaatai, whatala whātu le nganga whaanolo, e le tautua le radio Samoa su lima, iwa tolu a mō, tautua mo e pitua salva yaso luas por fai tu na patalo po la pengan benga lo pa no manu ia wasa mo tai au pa malo pa tai pa talo ia me spoi ia la uso tina tu pa penturi la to pa salanga ila ngona salamo ta to fo i le ia lo fa tu patalo pa so se mo tanga ngasi mo to mlau lo pa to lia malu le tunu ngasi tino le ngata yau te rone o tunu mau ia e al fa mano longa le ia cho tau patalo fatua nei vainga le fiafi o le so lua suta si mati lua o lo lima i le tautua le radio Samoa su lima i vatolo amo Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo i matui pui o le fana witi o tui pui le COVID is full river mo i la tau is full on tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Seu mai ila
Alofa Samoa Aoauli nei o kasputi alu Aoauli suia lingila ura ule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Bebela Mafuta nga ua
Talo falava o aola pimerana, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimi tōre vai le ua lua spulu bitu te ua te aine tu lai. Tōlu tautua de Radio Samoa so lima i wa tōru a. Mō mana tōlu o mnuil maro tātou tu no nisi utu tōru pe au mga nuenga maa nōru pa maa losi maa nōru pane ne aso. I le pengu fie taimi pa alo tōru tōlua le ala maritai au ma leifo maritai au ioe. Vai fo i au tau i e fo sisi mana tu. Ia pa sisi tu nanga fo lele e maa nōru ai. Ia ale nau e pa maa losi. Peano veku a malo ka manga pelo ai ma pa le ko pa sori o le ko ale o ia se ko sori o le ka manga pelo ia ngai pa malo lo ka ai a malo la ka manga sori e o mangele aso wo le fi ka manga ai ke le mo ka manga ke le mo pe ke alvo e ka mo e lungo sa mi ke le mo ka manga wa po e kuku amo e papenga e saula vai o mano ya o ia ngaru lo le mapese ai kamalanga e savani lunga zami ai papa i onga vai le sam ni ke o ma po ke lo kuli ia ke le mo ai batu va malo me va tai na o e manu malo pese pia la ia fa tai le tua o le batu lo tele sai pa lo fe sasi ne tai au pe ke alu pe ai wa ko inga mo ia makalo TV umala por balu ia mano lo mga yo walo pagasi mano lo ko meki a onga io pe ango pa manatu ia ai le o esi joka ko ilu ia o la ko e balu ama apa ikula mo ia mo fo le mo le apa le a ko pa ikula o le pisinga wenga po panga tiu bana wai ia na pe mai e kauanga e mano lo le balu i tu la olo fiu mo e me a o po ma makala ngola ko manga species la ko manga e po ma e mai a o mo la mo e de mo ia le ka ona ko ka un valu i tu lai ke mano lo ai ke la ngona fo lo vai pe o mo le mo pe o le mano longa e pa ningi a por ono e un ko manga ia nga ia ur kuriasi a ko lo valu e ke manei fo mo ia meranga mo o pai rom se fa ngoi maro e mor ka manga pelo ai wa ele alo lo ngan ben ia mana tu fo ia ka uma fa u pu vai ka un bar vai pa ko unga sa ka ke o ese se ka se bilinga mai se o ska ia ele balu pu vai ka uma fa le aso balu tu la mo e na chaule va ko su ka la le va ka zo pa ke ora ngwa ma wa vai e ke figa ka sa me suka la e ve anu panke ke lima ka la ia ka wai ma se vai pa o ke va ka wole vai so mani awa e ka kia me nga pisi drink e le ka wale pangu vai nga wa mai wa kele vai pa ngo pa ka pa no au ko ye e manga kua fo ia fa ngata i la tana i ke o fa ro pesa se fo ia ta to ro ka ma fa inga le bai ele vai i ngumar fa to tu ke mano lo ya mano la ma fa tan ma ta to no fa mano no si fa ta la ponga mai ta ele lo to fa ta ya tu no fa ma lo singan venga ma fa ma oni la ngan venga e ve fo o ma ta e le pa pe ka usilu aku pe ka fa lata tu se tangata le inga ia ma le ai apa mano se ko ka nga pa ma o la tu le nga lo pa mano se ya ru ka ngulu ya ba ke le ka ngulu le ai pe nga lo su fa i kula ai me nga le ku lungo va ma le ko mo e o mano si o le mai active ya nga yo i ke mo ya wa o ka ngulu e o ma e marka ka tu lo lenga ba tu fa tai ya la tu ma lo singan venga ne so na tu to pe am ngan venga ya manuia fo ya tu i mota mlawa au fa nga ina telefoni ta wole le mole pasi moli tanga i pa i lo lungo la wala ya elese si lungo tu la fono pa wane ur kuria lo sa ke wa pa ngai ya pa ma lo la nga lo ni se wa nga tu pe am ngan venga wala pa ki o limo kiki fa vai le o dia ya nga wa ku lunga lo fa manos musu ia le ngang pa alu e venga venga me la ka sel ka pa wa upo ki e me lo mo ku va me tu le mane te le Papa Edmonds ma Carmel se poloni e wa le ngai lo te mai tai potina te le po e sim ka kai wa si aku ngai lunga ku ranga me mo fa mau ya me se o alo le tunu
o alo le atunu e po le mau e tatou fia ia o ngā māngai ala ia e ame ar pāpatai ia i lātou malama o lo tau sa ili atu ia ma avea po i manisi o tai o ngā wenga ia leo si i lunga tūlanga Barbara Adams i Labour Party Carmel Sepuloni ia o Samoa uma ke leo mga kāre o si i lunga o nam kua māngai ia malo pāpatai le maputa mai i lātou i lunga le apia pōlinga le apo o le lima, le mauti noa pe pia ma le pinga le pare tua e por kalame nai tamaiti ia le voi kaska ko pese se i sau ia ponga mua kai au le pe mai tu pe sili pe lo roto pe echa Watu ia tile Ioane, pe po ia Manuel, Pule Iata, Pimono, Sina Leo, Lucia Sauso'o, Alosina Ati, ia, pe po ia tuinga, so le lengi koko sa e umoi dungoro. Marietta, Marianga, Paptai, Pamia Neri, Kuanga Tuaneas. Ai, vai, la
Se pamania le vai va bandi o e tu pesili pe lo loto para me o kupu walu le so le vai io e sa walo sina pa tai Agnes M lo eva mai America ka lo pai lo fa tu mo to e tu no mau America po South Africa la be po i ngaru rolo ya me se tangi mano losi ya lo fa le ni mo pe o tau lona file mo ma le loto tele ma le pā tua e tua ya me sui Australia atoa le se me pangtai le li le tu la po ia tātou e lo tātou tua loto pā tua tātou te mau ai pere mā pana tātou te mau ai pere loto tele tamaiti alofa te le atu mo tau tawam teine ya alofa le li wha amnia yo tōru mnai tau tua nāna ngana numera tasi nā soifua e ai tau mātua maura e teito awane ngano. Awane i lei loa. E lei loa lo numera tasi nā. E tari tonu i lo le fia. E mana tua ai leo teito le lava e pese aku i teime mau e po le amnoa se po i maisikoua se umang sa ka umpai aku ngaka kupasili. Ia lei lava lava ko se pese mo tou mo wha manu wia atu ia o tou. Pamnia le tua rono le li lava e fili mai tātou te le fili o ia ya tono nisi o to e fili mai le tua fai matoa o le tala le Yesu Keriso e manuia to nai mana tua ye se me pa no fe sasi ai lo loto i tono le aonga awane ngā tia tala no lo tama tala no lo tina fa so e lo tina fa so lo tama aune to e fo i leisi aso o lo e alu pe ma se abenga e ma mafa i lo loto e lele e lau su enga ma su tonu e fai ala wa e se mete lo fia ai tamam teine ma ua ma lo fatau ba ia alo fa le li infa am tal loto ia to la se mete lo fia ai so to ngane tono la onga fa solo to mamro tina e o foi fai a onga fa solo to mamro tina na o atu leo lo ta mamano tina so ala upule en pantala noa abe o tole ofisa so ala upule moa lo fia ia na e pa ia leo lau stali mai fia le ua sa o loto me sa pa pe nao na pa lo pesasi ai ma e ita i tonu le moa so fia ai alofa le tua ia be o to manisi o to o tala le ni aso luma mni o tonu mna sa wino o to le toto Keriso me o lo fia wa e o to ia o ngā nuenga tau mamau ni a nganga le anga pa la lave tangata le anga ai manuti o to i le alofa ma le anga leo le tua pese le bato alofa anga o teito mo o to Anga susu e masa ili ili mo wai le poto
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of man's greatest challenges is understanding women. Problem is, by the time a man can read a woman like a book, he needs eyeglasses. Or as one husband said, there are 2 ways to handle a woman, and nobody knows either of them. So what do women want? How can men understand women better? Well, for one thing, unlike women, men turn off their feelings of romance and affection when they're working. The same is true when he's with the guys or enjoying his hobby. Then, when he's with his wife, he'll give his attention and affection to her. But a woman is different. She needs some type of loving attention more often, and not just when her husband's in the mood for romance. She doesn't turn her romantic feelings on and off like he does. So she feels hurt when her husband doesn't appear to notice her or want to talk and listen to her. For example, it hurts her after they argue, when he just goes on and acts like nothing happened, instead of saying sorry and making peace with her. Much of what a woman does, whether it's cooking, cleaning, making her house a comfortable home, even her job and career, she usually does out of love for her husband and children. So she feels hurt when her husband doesn't seem to appreciate her. He may think she's just being too sensitive and needy for his affection and approval. This is what causes many problems and misunderstandings in marriages. So men, remember that for your wife, physical, passionate love is not always the same as romantic, affectionate love. Your wife needs and wants your heart. And once you have her heart, you have all of her love and affection too. You know, there would be much happier marriages if husbands tried as hard to keep their wives as they did to get them. So today, with God's help, won't you start trying to better understand and give your wife what she really wants and needs? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Oli ia i le o to e pai atu i o to oli le i le au noa. Se pongmani a le loia, worship te mai o tau, pa mai atu ele tātou porkame a wina atu le ngana peritania, think a minute. Telling lo tau wina i tātou, ni se maro le tanu pāptai, na lama e mawom pa ponga. Yes, pa pongpon nei porkame, i le aso a tai au pe a tātou, lia le alofa maranga le lo tātou tua. Sa mona tunu pele, tau lunga ma tau tua, pāptai tele lava Marietta pi, pāptai mone le, fili ia i tātou ili pai laulangi. Mātango pie, le li ele leia o ia sa o marta ngata lava la tau, pāptai Marietta pi, mana ainga, lofa te lea, pāptai mai, ne aso o Whera a Silupe, pena po a Agnes Emma no sina anti, to winga a T-Pose, sina leo, ia mai la tau umalama pa mole pa o misi seisi ia aka ka inga pe le nga misi o ia va ko sa lima kana ia nga ko ngare la wal pa ia ta mole tonu pele pa tai tele lama la lango mai ta dia ino lo fa ta pa ai moto malawa pa tai tele lama lo to anga le tu folangi le ase u po le as to sa noanga la po se pa mnianga se lo fa anga o te pa manuia tu po le manu la to ta to o lava nei pana witi tu asin sina ia pa mana longa le la pinga benga tofi fa no manu o Samoa mo anta mana tua ta to si o ta to pele o lava pi tam fainta me o ia ta to telefano no lo soi fuori di si le fia me o matu ia to fa to tuanga mo lo fa to tuanga tali le me le mo e ta to le fia ma oli le au noa pa te tela mo le maptanga ne aso suia mai po le tato po pasa lau le whionga ia le a taua sabea Earl Harrington ia to maputa se e pa ia po kaunga lakunga ia pa i de ongor kai au io ngare ko po me volan ka pau ia ma no lava pa pena lava o lava o fo nen fo ia so ia lava tu pa tasil matonga venga pa te tele sa mo pa mnia le li mnia po yo to mai ti lo fa te to mo wan pa no le no le ase ngana le to mali pa ma ngalo le au ona si e ta so per fani o le pina ngalo le o lo tato tua lo fa te le atu malo tato no manuia la singo to le neaso tai to lo to le au ona saifua ma ia manuia.
Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Where I belong, I praise your holy name, dear Lord. Here I pray.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa lava o talafo o le Radio Samoa. I se whaatalanoanga le sa ave mo ma palemia o Stadio Malcolm Turnbull ma se tangata whaasarala o le ABC na tā ua ia Turnbull e le tua ia le whainga malo Albanese pe a whaia e le manuia la lātou tau mo whainga ia mawane se tali e whaatatau i le la whonga whaopopo po o tariff se lunga o loa awinatua Australia i Amerika ia na tāro sangai ia awane ia awhiai o loa mai Australia. O le whai unga le vāsina ia whaamamalu ai la whonga ia ma o sao no Turnbull sa tadia mo mua Trump le tāro sanga le lana pae inga mua pe ta ia mautinoa le ale toi mawhai una whai le temi nei. Ta ua le ripoti sa whai mai fo i whaamtaranga Trump i lunga le social media whaatau le mata upele nei ma Turnbull ta ua ai le vai mara le au ngā ai whaamatala atu fo e Turnbull ia Trump o le mi ngao ia maisi whaamtaranga. Whai mai Turnbull e le mawhai una tau fia tangata Australia tau tatala ona o le whewhewhe ia Trump. Wa atore sa furu whao tangata wa mōdia e mafo mai mata upu o whai aini whaamatalanga po ni a mionga whaasanga i tangata Israelu tonu sini. E au fiai maari e to olua wa mōdia i le whalamlawe na whita wa inailo la susunuina o se Child Care Centre i le amatanga o le tausanga. O i la tau to sfuru whao wa mōdia a whaopopo whaatasi mōdianga wa ona sfuru marerima i le mai o su esuenga i mata upu umanao fiai i vaenga ese o sini. O i la ua wa mōdia i le mua le child care whai mai sfuru valu ma le rua sfuru tausanga le mātutua li putia o la ua na ave nane ta avale na whao ngā idea whaalawalawe pea ma le tolu tesi ma le whamiliona le tau o mea ua whaalea ngai nai. O mai ona tutura i lumo le whaamsinonga whai tumalo i Waiong mai te wala wina le whaamsinonga i le aso rua sfuru ono o le māsino mati. Pai mai leo e se fulu tasi a rātou suenga po search warrants na whaatino na nafi i whale e 5 i sini. O le Aoauli nei le a matatatala i le awanoa e talo sa ngā tuai tangata na awhia i le whao Alfred i pei meni mai le malo e peo na fola le palemia i le amatanga o le nei vai aso. Whai mai e mawhai na talo sanga tangata e anga waa i le upenga te wha ilangi le MyGov ma o iaf sosani wha ingoa o le Personal Hardship Assistance Scheme ua wha angana mo nei tangata na awhia i wha tu e pei o Logan, Gold Coast, wha pia foi Redlands, e pesosoni ei le tau o mea ua wha leangaina, e pei o mea whale ma le tue wha o laina o nanga i ia mea totino. Lo tu mau pea lapta inga o winga lo wao le tau i isi wha ai tua Queenslandi, e o mai lava i no fuanga e pei o Brisbane. Wha ilo mai toi titi lua se lau tolu suru wafe whale, ma pisi nisi, o lo o motu si ai pere e le tise le teminei, e le ngata i Queenslandi e wha pia foi le tui matu o New South Wales. Ma sao no foi le palemia ma le Premier o Queenslandi, ma wha iloa nisi o benefiti ma whesosoni tau tupe uawa no ane, mo tangata na fia i le wha. Wa iei whaamtalanga wa liptia fo i le so wa upu ia ia nisi le taitai o le tua ngai Peter Dutton o na olona ngai ese mai malona wha i tua Dixon e lata i Brisbane a sa auni lea wha i tu moa a fiango le wha. Pa mai tangata na ia ngai ese atu i sini e awa iei se sairi ngā tupe na whaia le mauta o sitasi tangata bilionea. Ua lipatia le 9 News i le tau na leila se ri o lo tinga ina le wharamai me le pone ona o se whalawalawe na awhia i le pōna pō i le whaitua tānit. Whai mai le ripoti o siali i sa matapongia o iei lungo se ala tele i lea whaitu malawea i le ta'vale. O le whaamtalanga leo e taltunuina na tui au tafola na ta'vale le temina matapongia i Hummingbird Boulevard i tānit lava tu sa politele ti tira fitu lea fiafi malawea i le ta'vale nau i atu i lea mga ala. Na whaamawe atu le wharamai mo tong fitinga ma o lo whaataria whaamauninga o lea tangata a o whaatala nua leo le awe ta'avale na lawe ai ma o lo whaawau pia suenga. Talamani muli
O le tangata upito i lai titi wa pu e leo leo e whaatatau le maliwa se li i talabou na uspa ia ma maliwa i melepone i le amatanga le tausanga nei, wa whaelo mai e na o le sefuru lima tausanga le matua. Wa whaelo e le au su e leo leo e whaapea, mai le afo le lima i le tae au na whaiai o swa inga i le tu isisifo le ai, pu e nai tangata to o sfuru tolu e lau pito lai titi le ai sfuru lima tausanga. Wai mai leo leo wha ngā soro lava su suenga i le mariwo Lino po Lino Atam mai Windham Vale na osfa i le aso se fulu i anuari mamaliwai wai mai sa iei mana wo i se paka ai oso wha iei i lātou e se isi kulupu. E na ole luas pulu whātau sanga o le ua mariwa ua tā ua fo i le ripoti lua tau sanga taluai na whanai fo i le tangata lo na uso e lua tau sanga a o tupo i se vevesi i le vaoni kengi. Tala ia le video sa momo le nei fo i aso.